kama jamii ya Wakamba tuko tayari, hatuko tayari kukaa nje ya serikali. Na kama iko serikali itakayotengezwa, kama itatengezwa ni Ruto au itengezwe ni Raila, sisi tunataka kuwa kwa hiyo serikali. Na jambo nataka kuuliza wale wanayeongea na Kalonzo, nataka wamwambie hivi: Mheshimiwa Kalonzo, tuna heshima kubwa na wewe, lakini jambo iliyopo, rudi kwa Azimio ndio tuendelee na ile kazi tulikuwa tunafanya. Wale ambao wanaruka kutoka kulia kwenda kushoto wakitapatapa na kutafuta wanaenda wapi, nataka kuambia kwamba hakuna nafasi hiyo, na wakiachwa nje watakuwa wamesahaulika kabisa. Sisi kama jamii, najua kuna mgawanyiko mkubwa, na nilitoa mwito juzi nikasema ni wakati sasa wa viongozi wa kidini wajitokeze na waite viongozi wa Ukambani waongee na wao kiwaziwazi bila kuficha kitu, na kuwaelezea kwamba maono yao na vile wanaweza kutembea ni barabara gani, ili wasiwe katika nje ya serikali itakayokuja.